koutou katoa nau mai hoki mai ki tōku reo. Ko Kura taku ingoa. Kia ora koutou, ko Raimona taku ingoa. Welcome again to TŌKU REO, the Māori language tutorial that you can enjoy from the comfort of your couch. TŌKU REO is based on the tried and tested way to learn te reo Māori, otherwise known as Professor John Moorfield's Te Whanake series. We bring everything you need to start your journey to learning te reo Māori, from grammar, vocabulary and exercises through to our interactive website. All you have to bring is enthusiasm and a hunger for learning the Māori language. So stick with us and we'll have you speaking our beautiful language in no time. Grammar time! You know it. In yesterday's show, we learnt another way to say, what's that? Do you remember what it was? He aha tērā. What's that? The first part of the question is made up of he aha. This is a question pattern, which means what is, what are, what was, or what were. The second part of the question is tērā, which means that, and indicates that the position of the item is away from both the speaker and the listener. We also looked at how to answer the question, he aha tērā, and we learnt that because the item is away from both the speaker and the listener, you would answer with tērā. Check it out. He aha tērā. What's that? Over there. He pene tērā. That's a pen. Ka pai? Sweet. Now let's take a look at some more examples. He whare tērā. That over there is a house. He motoka tērā. That over there is a car. He puka puka tērā. That over there is a book. He tūru tērā. That over there is a chair. He pēke tērā. That over there is a bag. Now let's take a look at how to ask about more than one item. To say, what are those over there, you would say, he aha era. He aha era. What are those? Era means those and indicates that the item is away from both the speaker and the listener. He aha era. What are those? Oh, he pene era. Those are pens. Now let's take a look at some more examples. He puka puka era. Those over there are books. He pune era. Those over there are spoons. Oh, he kapu era. Those over there are cups. He turu era. Those over there are chairs. He puti puti era. Those over there are flowers. Hey, should I get a trolley? Hey, did you bring that list over? Right. Shoot. Yeah, Jade. Kia ha tēnei. Oh, I added some chips to the list. Oh, yeah? Well, if you're getting chips, can you pass those over there? He ha tērā. He pā ke te pihi ke te tērā. What's next? He miraka, about 2 litres. What else? He parawa, about 2 loaves of dōrei. All right. Can you go grab a couple of bottles over there for me while I get the bread? He ha era. He pāta karimi era. Why do you need 2 bottles? Oh, I'm going to make my nan's famous rice pudding for dessert. Me. Have you ever wondered what all the nannies talk about over their cups of tea? Probably all the juicy whānau news, huh? Well, this next segment will get you used to listening to native speakers of te reo. This will not only help you with your comprehension skills, but will also help you with things like proper pronunciation as well.
Your challenge today is to try and pick out the structures we've covered in this episode. He aha tērā. Ai, ana, me pehea koe te whakaputa I tēnā, he aha tērā. Taku pātai hoki he aha tērā. E rapuana au e hake te mera ne. O tahi no te mera. He hake tērā. He tahi wā I te rekakarapangi atu te kē nei I roto. He hake tērā. He aha tērā. He aha ērā. He aha wērā. Kia whakapiri he atu te kēra kei te whakaarohia. He aha kē, kei te whakaaro te hinengaro. Kē, he aha kē ira. Kua tīmata ki te whakaaro. Nā te mea kāre āta kitengi atu aua meara. We're going to play the clip one more time, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully for how the native speakers pronounce their words too. He aha tērā. Ai, ana, me pehea koe te whakaputa I tēnā, he aha tērā. Taku pātai hoki he aha tērā. E rapuana au e hake te mera ne. O tahi no te mera. He hake tērā. He tahi wā I te rekakarapangi atu te kē nei I roto. He hake tērā. He aha tērā. He aha ērā. He aha wērā. Kia whakapiri he atu te kēra kei te whakaarohia. He aha kē, kei te whakaaro te hinengaro. Kē, he aha kē ira. Kua tīmata ki te whakaaro. Nā te mea kāre āta kitengi atu aua meara. I think I go back to when I was born. I was brought up in the Māori language, in Ngāpuhi dialect, and what I learned is from the old people, and they spoke on marae. They speak on the marae. They speak in wharenui, and they speak tangihangas and all those kind of occasions. And my language is I learned from them. And so whatever expression, whatever dialect they use, I picked it up from them. And so there was no, some say that there is a reason why the H, the W was dropped, but I wouldn't have any idea about that. All I know is the fact that that they spoke their language without the W, and they always had used the word H, and from there the family, me and my family, picked it up. So there was no other language than what I speak at this moment, and that is without the W and pronunciation, the H. Yeah. Katipu kaora hi. Katipu kaora hi. To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu kaora hi. Kia ora e huama. Last time we covered our top 10 Māori words. This time we're going to make sure you don't forget them. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell, or live. Noho. Heki, a loan word that means egg. Heki. Riwai, potato. Riwai. Huka, sugar. Huka.
wai arani. Orange juice, wai arani. Tekau mā tahi. 11. Tekau mā tahi. Tekau mā rua. 12. Tekau mā rua. Tekau mā toru. 13. Tekau mā toru. Tekau mā whā. 14. Tekau mā whā. Tekau mā rima. 15. Tekau mā rima. We're going to do it one more time, but this time we'll add in the image of the word first. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki, a loan word that means egg. Heki. Riwai, potato. Riwai. Huka, sugar. Huka. Wai arani, orange juice. Wai arani. Tekau mā tahi. 11. Tekau mā tahi. Tekau mā rua. 12. Tekau mā rua. Tekau mā toru. 13. Tekau mā toru. Tekau mā whā. 14. Tekau mā whā. Tekau mā rima. 15. Tekau mā rima. Ka tipu, ka ora, hei! This time, all you have to do is focus on listening out for our top 10 words. We'll roll the clip twice, the first time through, see how many words you can pick up on your own. Go for it. Tōna wā, ka no tahi māua ko te tahi o aku kuia I te kāinga. Ko te ngota kuia nei ko rewa maihi. Tāna mahi, hone aroha ane ki au, taku kaha tūwai hoki. No reira ka hingatia ki te whāngai iau. Ka rau I tata mahi paraku I mai nā nen. Pangātu ane hiake heki ki roto I te prei. Ko pātai mai hoki ki au. Ke hia heki mau e moko. Ka kautu atu hau, ke rua ano ne, pangātu ane e rima ke heki ki roto I te prei. Hei ko tāna e patu iau ki te aroha. Heki e riwai, no hatana I te tepu. Ka mauri ake ngā kai nei ki te tepu, pūranga mai ngā kai runga I te preti, te tini hoki o te heki, ka prainga ia I tata. Te kau matai, te kau mā rua, te kau mā toru, te kau mā whā, te kau mā rima, no atu ngā heki e tahi ata, ko māwana hano ko taku krane no hani te wharene. Ka pau te rā iau te tarena ki a tōna au ki te horkau hoke he huka. Ko re e haka ki kai huka mau, ka mutu ko a mau e inu he wai Māori noa hua no re ka tatari au ki a tōna au ki te toa, ki te hoko kai mo te whare, tai kau nau ki te toa. Hinga tōna tau te hoko rare ki a whai huka I, ki a kai huka I a hau. A me te wai arani hono me ngā kai me ngā unu ka hore a hau e whiwhi ana I te kāinga. Te aroha no ki taku krani rewa I wāna. Ka tipu, ka ora, hei! Let's take another look at the footage and you can see how well you did with listening out for our kupu. Check it out. Tōna wā, ka no tahi māua ko te tahi o aku kuia I te kāinga. Ko te ngota kuia nei ko rewa maihi. Tāna mahi, hone aroha ane ki au, taku kaha tūwai hoki. No reira ka hingatia ki te whāngai iau. Ka rau I tata mahi paraku I mai nā nen. Pangātu ane hiake heki ki roto I te prei. Ko pātai mai hoki ki au. Ke hia heki mau e moko. Ka kautu atu hau, ke rua ano nen. Pangātu ane e rima ke heki ki roto I te prei. Hei ko tāna e patu iau ki te aroha.
Heki, he riwai, no hatana i te tepu. Ka mauri ake ngā kai nei ki te tepu, pūranga mai ngā kai runga i te preti, te tini hoki o te heki, ka prainga ia i tata. Te kau matai, te kau mārua, te kau mātoru, te kau mawha, te kau mārima, no atu ngā heki e tahi ata, ko māwana hano ko taku krane no hani te wharene. Ka pau te rā iau te tarena ki a tōna au ki te horkau hoke he huka. Ko re e hakai ki kai huka mau, ka mutu ko a mau e inu he wai Māori noa hua nono rea, ka tatari au ki a tōna au ki te toa, ki te hoko kai mo te whare, tai kau nau ki te toa. Hinga tōna tau te hoko rare ki a whai hukai, ki a kai hukai a hau. Me te wai arani hono me ngā kai me ngā unu ka hore a hau e whiwhi ana i te kainga. Te aroha no ki taku krani reo S1. You know, when I was growing up, the word we used for the local store was toa. Yes, another transliteration. The word is still very much used today for a whole manner of store, whether it be the local dairy, the warehouse, or the supermarket. So I'm happy to introduce the kupuhou, or new word for supermarket, which is hoko maha. Hoko meaning to purchase, and maha meaning lots. Hoko maha, supermarket. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO Podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei! No mai hoki mai ki tōku reo. Now, you've made it through all of the tough stuff and now it's time to have a bit of fun with our activity segment. Aye, but it can get a bit competitive, bro. You know, whānau members battling out to see who's mastered the new material the best. You know it, sis, that's how it is. But Talk about pressure, bro. please have it back. No, sis, no pressure at all. It's just a fun way to practice what we've learned. Anyway, we're going to start off with an exercise that should be familiar to all of you at home. It's a fill-in-the-gap multi-choice exercise. A sentence will appear with a word missing and you'll need to select the right word from a choice of 3 words to fill the gap. Now, there will be an image on screen to help you make the right choice. Whānau, here's an example. He tērā. Pauaka whakaata. Paoka. Puka puka. Here you would say, he pauaka whakaata tērā. Now you repeat the answer. He pauaka whakaata tērā. No sweat, eh, whānau? Remember to try and beat the clock. Good luck. He era. Kapu. Peke. Naihi. He tērā. Pune. Poti. Peke. He era. Puti puti. Motoka. Paoka. He era. Kapu. Piriti. Kāri. He tērā. Puti puti. Waina. Taraka. He tērā. Kapu. Tarakihana. Naihi.
The next exercise is a chance for you to practice today's language pattern. A sentence will be given in English, followed by a pause for you to translate that sentence into Māori. You'll then hear the correct response, followed by another pause for you to repeat the answer. Here's an example. That over there is a computer. Here, you would say, he rorohi ko tērā. He rorohi ko tērā. Then you repeat the answer, he rorohi ko tērā. The most important thing here is that you give it a go. If you get it wrong, don't worry about it. Just repeat the correct answer so that you remember it next time. Here we go. What is that over there? He aha tērā. That over there is a bag. He pēke tērā. What are those over there? He aha era. Those over there are spoons. He pune era. That over there is a car. He motoka tērā. Those over there are books. He puka puka era. Now let's play a game that will help you learn and recognise some of the kupuhau in this episode. In this exercise, a word will appear on the screen all jumbled up. Now, the aim of the exercise is to guess what the word is before the time runs out. You know how to play it, whānau, so go hard. Egg. Heki. Orange juice. Wai arani. Sugar. Hookah. Potato. Riwai. Tēnā nō koutou. Good language learners are people who overcome the inhibition to speak. They are not overly concerned with making mistakes, but they do learn from their errors. Good language learners not only practice new language, but also seek out opportunities to use Māori. Good language learners identify problems they might be having learning new language and seek solutions to those problems. Good Māori language learners analyse the language and make inferences about it. They guess by using clues. They are aware of language as a means of conveying and receiving messages, and as a means of behaving in a culturally appropriate manner. Are you a good language learner? Kia kaha. We've come to the end of another episode, but if you feel you're on a roll with your language learning and you don't want to stop, just go onto our website and continue practicing what you've learnt. Aye, make sure you check it out at www.tōkureo.māori.nz. See you tomorrow, same time, same place. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo. Ko tōku
he mea tautoko. Toko na te manga. Kai pāho.